Lamsugu Kok Khorang ni Kokborok Koktwma go ang Suparna tini ni Koktwma ro engkha. Tini haste ni Montri Okra thangai manja gaina Edinogor Health Care Center ro haste wo corona akari tongma nogoi haste ni luku rogno teibo khaloi tongwani corona ni raida no rugui shagno kaham tongwani samung botang rogo awareness khaiwani ongkharnai Montri Okra Biplop Kumar Dev. Hasteo coronavirus soya woi barema bagai 15 January 2022 salmarwa Haponia International Fairground ni Indoor Exhibition Hall COVID Care Center angsinai khanai saklai rizakha West Tripura District Magistrate ni Bishingtoi Koktwma Saimankha. Laithangna 13 January 2022 Shalmarwa Ikfa University ni student Prasa Khorok ni rok traffic police by buzak by mani party mungno toiwe NCC thana wa case khalaika traffic police no case number 05/2022 Koktwma ni Bishingtoi Saimankha traffic unit ni traffic sebok khainai rok by asubdo rokhe buzak ma bagai abono amjogoi naina bagai dage mungrikha o party mungo kom thingnai angkha traffic DSP Koyal Dev Burma o party mungne investigation paya sak jora traffic constable na duty ni suspend khaijaka khani Koktwma ni Bishingtoi Saimankha. Bharatiya Janata Party Tripura Pradesh ni President eba achuk phang bishinoi romoi bone barjano kaham ke samung khaima bagai Dr. Manik Sahano kha kaham yafar kha hasteni Mantri Okra Biplop Kumar Dev Buskang Shalni haste hamkrai ni bagai thansa ke samung khaiwe thangnai khonai kha khlaiwo khonai busaka Mantri Okra Biplop Kumar Dev. Drugs awareness no toitine haina high cricket tournament thungjakha khumulungo hasteo corona ni shimiya jungjal abono karaibo HIV AIDS rogni haibo jungjalo khafajak abono muthakna bagai drugs hai manoi hamya no muthagnai abono wansugui tini Tripura sengkarak by media ni bisingo cricket thungjak laika khumulungni khompoi thungnokhlawo. 12 hakotoro salbrumno 1.6 lakh ni shai kabang corona positive case kashawi tongo abono karibo 5.9 lakh borok tabuk corona bemar bai karangjak hasteo bo miani sukjora 549 sal sawo manjakha te corona manjagui 3 jon hayakhaba khorok tham theijakha. TBSC by Zalokjak Madhyamik tei Kuchuk Madhyamik amjongmung ni result saklaijak mano buskang talni February wo buskang 18 January 2022 salmari ni simi amjongmung ni samung cheng rijaknai Madhyamik ni amjongmung naijaknai Agartala ni Kaisi rung nogo tei Kuchuk Madhyamik ni amjongmung naijaknai Agartala ni Kaibar rung nogo TBSC by Zalokjak Madhyamik tei Kuchuk Madhyamik amjongmung ni bagai khorok 4150 borok no samungo phanangjakha hwnui saka TBSC ni achuk phang Bobtu Saha. 15 January 2022 Salmarini Chasalo Hastewa Katal Crime Branch Sengro Zakha Director of General Police BS Yadav ni yaktui o Katal Crime Branch khaijagma bai hasteni kabangma samung sitra khainai rogno romna ni bagai samungo chuknai bisi kolokma romoi hastewa Crime Branch ni sanmung sanjak phaimani. Haste hapangni rung bedegni bokhaktui saklaijaka pre-primary ni simi sni berem jora surung tongnai rogno rungno go mafaya hapangni bokhaktui saklaijage jora remchar ni simi rem chinui jora rungno go 50% ma tongnai remchar jora ektu khelo ektu poro ni bisingtui surung mungbu rjaknai
Bande Tripura channel ni bisingtui bo phorangjaknai class tei khaijaknai joto hasteo rungnogrok muthakjak tongnai. 15 January 2022 सालमारु गमते हांकरने अमर पर्व खास्तेने चाकरागमा एबा चबी मोरा जमातिया हदा तुइदुरमा बाय शिव टेम्पल कताल सनामजाखा अ कताल शिव टेम्पल न दगलाम फियोगै चेंगसावै रखा हास्तेने मंत्री अकरा याक्सु जिष्णु देव वर्मा कोक्तमाव साइमानखा अ शिवलिंगराम विग्रह न राजस्थान हास्तेने तुबुजाखा हनै O Pandawa Nograi Kotor Angai Manjagaika TTADC ni CM Purnachandra Jamatia Hoda Okra Takhuknoi Bipro Kumar Jamatia te Monindra Jamatia 30 Bagma Bataine MLA Rampodo Jamatia te Kubune Adong Shono Khoboi Camera hangkrau Tabuk Suzarani Kokborok Koktwma Asuk Zorana Nirok Soyo Naitung di Kok Khorang.